Yana mambo mambo. Somimo bafwe somimo. Somimo bafu gebre somimo. Eya mami winje. Mami yasi no bafu na ya somimo. Fami ko yu sono bafwe somimo. Somimo bafwe somimo. Somimo bafu bafwe somimo. Eya mami winje. Mami yasi no bafu na ya somimo. Fami ko yu sono bafwe somimo. Somimo bafwe somimo. Somimo bafu gebre somimo. Eya mami winje. Mami yasi no bafu na ya somimo. Fami ko yu sono bafwe somimo. Somimo bafwe somimo. Somimo bafwe somimo. Eya mami winje. Mami yasi no bafu na ya somimo. Fami ko yu sono bafwe somimo. Minyamie, 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 minyamia, ejo nyamia, wonka. Minyamie, 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 ejo nyamia, wonka. Minyamie, 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 minyamie. Minyamie, minyamie, minyamia, adum nyamia, wonka. Minyamie, 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 minyamie. Ghana adisiye, Obuoba Ofori Amanfo emamo atin ediba ahinkai 93.3 FM. Kayanwo na ya miremwo, radi kayanwo ne maye miremwo. Yabeka sempa ye dia chiraman. Asumje no nyame dia mayeni o. Owo de pape wampa maye bra. Kayanwo na ya miremwo, radi kayanwo na ya miremwo. Yabeka sempa ye dia chiraman. Asumje no nyame dia mayeni o. Owo de wampa maye bra. Kayanwo na ya miremwo. And I don't pray. Kayanwo ne maye mi. Mejiri se adom ni ehumobro mu. Oh yeah. Yanso yan ho yeah. Asumje no nyame dia mayeni o. Simano aduonum baako. Abo apa no pa no nsia ho. Kayanwo na ya miremwo. Yatena se. E free sabre kopim se no ndu bebo. Yabeka sempa. E Maakye ne de brewo. Asumje no nyame dia mayeni o. Ensem ahodro nia ekoso ye mayimu yatena se ne de nyina e de bremo yagidisi anopa yi ahoden wo ho 16th December 2021 ye de aseda de be ma otiasefo nyankopon se na dom da so doso mayen na okoso aka yen ho obonefo no susu sese nanso awurade sei ni nyina sanse odoye mejo nyami okaye hwa odi echi yejo nyami wodi echi Adi biara ebeye musube yesano papa pegu mayenda Hey Adi biara ebeye musube yesano peyi pegu mayenda Enyoma biara ebeye musube yesan papa pegu mayenda Chinchini mabro wene me hunu nyami o. Minyamie mabe hunu. Minyamie mabe hunu. Chinchini mabro wene me hunu radio. Minyamie mabe hunu. Minyamie mabe hunu. Jidia wanya so muye. Anope jidia wenya somuye no bosamu odio somuye Jidia wenya somuye jidia wenya somuye no bosamu odio jidia wenya somuye
Jidia Wunyano, so muye, so muye, so muye, no bosamu audio, so muye. Eba, hey, Jidia wenya somuye. Onka sempa fanchra body nyinara. Seja ni oba. Eni wo konko nesa. Anope yi. Enede yi. Edumemu. Konko nesa. Seja ni oba. Eni wo konko nesa. Yeah. Obuoba Ofori Amanfo Atin at the back 93.3 FM. Yeah, sumu adwuma. Oni ene ya unhu. Da. Hey! Bafwe mabo, media sumjena mabo, nende mabo, media sumjena mabo. Obofo no ba no pa dia sumjiaba. Obofo no ba no pa won pekasa. Won pa hawo. Na mom wodi nsira ne anuonyam. Wodi mpejaye. Wodi janam. Natie, ejana obofo de nam no. Wo beto atwere abusia ade bia edi wonya obroni fa no inherited battles. Yes, I say na no joda no. And obofo no ba ni dija. Wo de nkrante, wo de agyan, wo koku kese. Onyame bofo be sowu mu. Onyame bofo be sowu mu. Na obeji wa free abusia nkontonchi mu. Wa ma wo so asima pon matena bia wo hye wani munyam. Somi mo nyami bafwe somi mo Minyamie ajo nyamia o wonka hey minyamie baby Na enano Bible say Papa bi tena se ane e frɛ no Gehazi na oyobia oni nyame nipa enam enibre sika nibre otan me peme hu anya na soɔden so onama soɔden so ekofa yade a eye musuo yade kwata natie. Bible said we are still talking about the inherited battle. Bible said na ewurade dome Gehazi onam ni difo so edome Gehazi said ye waye yinti efri ne ede ko wo ne wasefo obeya kwata na ne na bi kura ye nyinsen no
nanso so ɛnam sɛ ɛyɛ inherited battle nti obi bia wo pie fi Gehazi ne family mu ne line mu ɔmo nyinaa na ɔmo yakwata anopɛ I don't know the inherited battle but minimum say Awurade kan ho ekunudi bɛyɛ wo dia Mejo nyame wa kan ye ho a na wo de beche me ebra ne ko ebra ne ko okan ye wo a mami fa wiom bobra fa ma wo anopai ewiom bobra nsem o de soma ya o se yemfa ma wo o se anopai me kan kire o se ensuo kakra wo wiem ani nti ye be pete eduru ba bia be hunu se ensuo no be bo chenku obroni friend of clouds ye kwa wia bremu nso a de ya no pa ensuo be pete wo meaye ahodo bi wapu amantam ha sanso ena ye ko awia bremu a ebe ko so aye saa ye boni nyina tofa wo mo hwe ewie mu ebobre ne ho nsam so se yemfanto ani ma no pa yi se na ensuo wo wiem ensuo wo wiem enye masida mponio enye masida mponio ayeyi Radio Papa Abuzik Ghana Adisie Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba Ahinkai 93.3 FM. So 2 Kings chapter 5, we are reading from the verse 20. Also, but Gehazi, the servant of Elisha, the man of God, said, behold, my master had spared Naaman, this Syrian, in not receiving at his hands that which he brought. But as the Lord liveth, I will run after him and take somewhat of him. So Gehazi followed after Naaman, and when Naaman saw him running after him, he lighted down from the chariot to meet him and said, is all well? And he said, all is well. My master hath sent me, saying, behold, even now there be come to me from Mount Ephraim 2 young men of the sons of the prophets. Give them, I pray thee, a talent of silver and 2 changes of garments. And Naaman said, be content, take 2 talents. And he urged him and bound 2 talents of silver in 2 bags with 2 changes of garments, and laid them upon 2 of his servants. And they bare them before him. And when he came to the tower, he took them from their hand and bestowed them in the house. And he let the men go, and they departed. But he went in and stood before his master. And Elisha said unto him, whence comest thou, Gehazi? And he said, thy servant went no whither. And he said unto him, went not my heart with thee when the man turned again from his chariot to meet thee? Is it a time to receive money and to receive garments and oliards and vineyards and sheep and oxen and men servants and maid servants? Questions are ubisano. The leprosy therefore of Naaman shall cleave unto thee and up to thy seed forever. And he went out from his presence.
a leper as white as snow. So this is the sad story of Gehazi. Ebreniko already. What the betcha me? Nyame yado mechena. Yebeto aso. Nene dia making kama wuma uhunu Gehazi asodin a ye na asodin no ye no kokofa no me amfa mre ono nko awu. Eno me no beka ono ene nasefo. Ene nti utie asem a odifo Elisha eka ye no a. Osi de waye nti the leprosy therefore kwatano ewo Naaman so no ebeba wo so enya wo nko awu. Osi di and unto thy seed forever. Ehone de na Elisha trimo den kakra. Se obedumia dome ne yemo ma no. Na no den kakra. Nti we any inherited battle a obi bia ne ebe wona to Gehazi abusuam na ono so okom. E de ebe ne siye Nyankopon ya adom e chena ebe to aso na fe ye de mpaebo no e de awie kra. Awurade adom nkoso ano so mfa ma no wonka ho na ti